Gukorerwa abatutsi bo muri Nord Kivu, Abanyamurenge bo muri Sud Kivu, n'Abahema bo muri Buri. Bwamaganywe jenoside ikorwa na Leta ya Kongo, ikorerwa abatutsi bo muri Nord Kivu, Abanyamurenge bo muri Sud Kivu, n'Abahema bo muri Turi. Twamaganye jenoside iri gukorerwa abatutsi muri Nord Kivu, Abanyamurenge muri Sud Kivu, n'Abahema iri gukorwa na bande? Iri gukorwa na Leta ya Kongo, iri gukorwa na Kisegeti, iri gukorwa na FRDC, iri gukorwa na IDPS, iri gukorwa na ntabwo twishimiye amahanga burya ceceka, ahubwo iyo avuga gusa akaba atunga intoki abantu yirengagije twe ba nyiri igikorwa, twebwe turukorerwa icyo gikorwa cya jenoside, ahubwo bakavuga kuri leta z'ibihugu gusa, kandi inzirakarengane twebwe tugenjute turahari, tugenderamo, turapfa tuzira uko twavutse. Muri mwese hari umuntu wagiye kugisha Imana inama ngo imuremo ari umututsi? Hari uwagishije Imana inama ngo imuremo ari umuhutu? Rero ntabwo umuntu akwiye gupfa azira uko yagenjute. Rero mureke ibi tubyamagana, haba abana bahari, haba abakuru. Imyaka tumazanira hagije, tugomba kubona igihugu tugomba kwita iwacu, tugomba kubona igihugu tutazatura mu nzu ya metero 2 kuri enye, tugomba kubona igihugu aho abafite imishinga bazayisohoreza, kandi n'ayo mahanga ayo ngayo tujyamonekeza ko taruti wacu, siko bimeze. Rero turi kwamagana, turabisubiramo, turi kwamagana ibihugu bitanga imfashanyo mu gikorwa cyo kudukorera jenoside. Harimo nk'iki mumbwira abantu bazi igihugu mu bihugu biri gutanga ubufasha ngo dukorerwe jenoside ni nk'iyi? Uburundi, Sadek, ngo ni Afrika y'Epfo, Malawi n'ibindi bihugu biri muri Sadek. Rero abacancuro nabo barahari, sibyo? Bose nta kindi bashakira izuba. Abo tugomba gufata uzizanye FDLR, twamaganye Sadek, twamaganye leta y'Uburundi ikomeje gufasha Gisagati n'abambari bo bari mu ntera hamwe kugira ngo zikorere abatutsi b'abakongomani kugira bice bazize uko bavutse. Hanyuma rero tugiye gusubira no twese twamaganye Gisagati, twamaganye Gisagati, twamaganye Gisagati, twamaganye Gisagati. Rero bavanye mwese baranga mureke twese dufatanye amashuri yacu, twamagane tubisubira twese inshuro 3, twamaganye jenoside iri gukorerwa abatutsi muri Nord Kivu, Abanyamurenge muri Sud Kivu, n'Abahema muri Turi. Twamaganye jenoside iri gukorerwa abatutsi muri Nord Kivu, Abanyamurenge muri Sud Kivu, n'Abahema iri gukorwa na bande? Iri gukorwa na Leta, iri gukorwa na Kisegedi, iri gukorwa na FRDC, iri gukorwa na IDPS, iri gukorwa na Sadek, iri gukorwa n'Abarundi, iri gukorwa na Wazalendo, iri gukorwa na Kodeko, iri gukorwa na Nyatura, iri gukorwa na Maimai ndetse n'abandi. Siko bimeze? Nina hamwe FDLR zatwimuye iwacu zikazituye mu mirimo yacu, turayikeneye. Ngaho murekane no twese tugenda tubyamagana, dusubiramo, ekeza ko ari bidufashemo batubwira ibyo dusubiramo, ariko ni kwamagana koko. Iri jwi ryacu rigere kure.
rigere kure. Bwamaganywe iki? Abanyamurenge bo muri Sinde Kivu, abahema bo muri Buri. Ngaho noneho mureke abantu bari hari inyuma, abafite za banderole baje imbere, n'abafite ibyapa bakurikiye, n'abafite utudarapo, kandi tugende twese tuvuga, nta wamagana acecetse. Kwamagana ni ukuvuga. Njyewe navukiye muri Kongo, nkurira muri Kongo, mbona akarengane dude, nabaye umusirikari, nkorana nabo birirwa batuka abanyarwanda, nkorana na AFDL, nkorana na RCD, nkorana n'abandi bose. Nukuvuga ngo ico nza mvuga, njyewe sinza mbahatisha ngo ngende ntatona de gauche à droite, abantu babyumve neza. Uzumva kuko Rugabo Fidel urahangaha ashobora kuba hayishushanya atari we, nta kibazo azaze hano rwose ankontredize, nje nawe tuzovugana. Ariko nzi aranzi, kandi ndabizi yuko 100% ababaye muri ibyo ngibyo mvuze baranzi, bazizi, niyo banditse hariya babitamenya ngo wose c'est yuko bazi ico nakoze muri AFDL, bazi ico nakoze muri RCD, bazi ico ndico kugeza none. Nukuvuga uko ndahagarara ku bintu by'ukuri uko njyewe nabonye. Ico ntazi, iyo bahe bavuga hano ntakizi, njyewe ndicecekera, ngategera nanje kugira ngo nkora ico bita gute, learn, mureke twige ico tutazi tucige, ntiduge gukontredize. Je vous remercie tout le monde. Reka rero ngende kuri iri jambo, tuje kuri topic kugira ngo ndatindira abandi. Njyewe ngira ikibazo muri nje, iyo ntangiye kuvuga umutima utangira kumbwira ngo ugiye gutinda, bigatuma rero nkata n'amagambo yanjye ntanayarangije. Ariko niki mwasaba M23 nifata Goma? Voilà, iyo niyo topic. Njyewe ndayivugaho ibintu bitatu bitantwara iminota irenze 2. Nimusubira kunkundira murasura mu mwanya byenda mukindi gihe, cyangwa ndekere nuko inje ku yindi space. M23 1 mu buryo buri ku bantu bazi gukora essays, iyo topic ije ugomba kuyikatamo ibice bitatu. Icambere no kugira bute, ugomba gukora introduction, ugakora development, wamarukaza gukora conclusion. Muri introduction habaho ibice bitatu, no kuvuga ugomba kurenimera ibintu bitatu uza kuvuga muri development. Ico ngiye kuja kuvuga muri development yanje ariyo introduction, ni sécurité, ni libération na autorité cyangwa ubutegetsi. No kuvuga ngo rero muri development ngiye ku develop ibyo bintu bitatu, nimara nkore conclusion, kandi byose ndabikora mu minota itarenze 5. Icambere tuzosaba M23 nimbizo bayafashe Goma, ukuye kuko muri iri ijambo gusa ryonyine naryo sindyemera yuko M23 isa naho yafashe Goma. Mu bundi buryo nimba yarafunze imihanda yose, mu yindi context Goma irafashe, ariko ikidafashe tifashe autorité, tifashe ubuyobozi, tifashe n'amabiro, tifashe amabanke, tifashe imihanda, bene ibyo. Ariko noneho reka tubishire mu buryo administrative. Noneho yafashe Goma mu buryo bweruye, kuko yafashe Gicanga, kuko yafashe Bunagana n'ahandi etu consort. Tuzayisaba ibintu bitatu. Icambere ni sécurité itadiscrimina personne. Nukuvuga ngo umuturage wose uzobutuye Goma, yaba uvuga umurwandophone, yaba umukongomani uvuga ikiruba n'iringara, n'importe qui, agomba kuba sécurisé, akagubwa neza, akabaho, akakora business ze, agahaha, akagenda ijoro, bagakora 24 hours ari nta umukoraho. Sécurité y'umuntu wese muri kiriya gihugu, muri Goma yuko niho mwavuze, igomba kuba assuré. Tiyazagira umuntu uzotunga urutoki ngo nuko ari umuruba kubera kari mwene wabo wa Kisekedi. Non, c'est la discrimination. Bazokore sécurité à tout le monde, sécurité de tous. Umuntu amererwe neza, umutekano we, business ze, ibyo akora byose, ibyo yiyumva. Ico ni numero 1, niyo base muri iyi si yose. Abanyamerika nimbe bari muri Red Sea, mu nyanja itukura, ngo bariyo, utekereze mu nyanja itukura iri hejuru ya Afrika, ngo ko bararinda umutekano wa Amerika. Muzoza mubanza mumenye kuko umutekano c'est primordial.
iryo ni ryo jambo rya mbere abantu bose bagomba kumva. Bazafata umutekano wa buri muntu wese, batafata kuko uyu muntu asa gute, aresha gute, ari mugufa, ari munini, avuga iyihe mvugo, cyangwa yegeranye n'u Rwanda, cyangwa yuko afite izuru rirerire. No. Security. Sasa niba mara gukora ico ngici ca mbere, igitego ca mbere bazaba bagiteyemo. Minister ndagira ngo uranumva. Ca kabiri, ese inshingano zabo ni iki? Ni ukurwana no kugira ngo baribere cyangwa bari liberating areas zose z'abantu bari oppressed, abantu bose bari mu karengane. Niba zofata Goma, eske bazoba bageze kuri objectif? Ese patu abahema se bazoba badahe bapfa, abandi batutsi se mu zindi area bazoba badahe bapfa, aho bazumva kuko ari ngombwa, kuko hariho n'abandi bantu bahe barengana. Nibahaguruke bari liberating, my friend. Nimbe baje n'abaliberatere, abantu babaye muri AFDL bashobora kuba bari kumwe nanjye, barabizi uko twinjiye mu miji myinshi itandukanye, za Kalemi, Lubumbashi, za Kolwezi, za Kipushi, za Kinshasa. Abantu bari baracotse ubutegetsi bwa Mobutu, baturirimbiraga indirimbo bita ngo les liberataires de Kabila. Abantu baranezerwa, batubwira ngo dore aho abasoda bari ni ku birometero 200 ingahe, kubera kuko abantu bari barushe n'ubutegetsi buhari. Bazori baretinge n'izindi eneo z'abandi bantu bari oppressed. Bavandimwe, nimbe dufite umutima w'umuntu, umutima k'umuntu, apana animals, apana kudashaka kumva. Ninde utokwemera yuko abantu biwe bogubwa neza? Ninde utokwemera kuko Kongo yogira amahoro? Ninde utokwemera kuko umushi, umunyamasisi, umunyamurenge nawe yoja rubaya agacukura ari amabuye? Nukuvuga ngo wewe turi tied kuba wo yacukura? Nukuvuga ngo wewe ntabwo ari amafaranga ari yawe? Ese ko havukiye ukahakurira ntabwo wo yacuruza? Ntabwo wocuruza ziriya za bois rouge? Ntabwo wacuruza oro za Mobi muri Walikale? Kubera ko kuvuga ikinyarwanda uri Rwandophone ntushobora kubikora. Uretse n'ibyo, abantu bari bacukura ubu nyine muri za Ituri n'Abashinwa, ariko bumva kuko mu Rwandophone agiye gucukura kibaye sacrilege, ikirego n'Imana idashobora kubabarira. Ico ni ikinyoma. Tugomba kubikuramo twumve kuko turi beneficiaire, abantu bose, tout le monde. Ico ni cya kabiri. Cya gatatu kugira ngo ndangize, nababwiye ngo sintinda cyane, bashinge local authorities. Bazoba bamaze gufata, tibazatura ahantu muri anarchy ngo bavuge ngo dufashe Goma ngo tuyituremo. Hari ibintu bibiri, barashobora gufata Goma ari temporary kugira ngo bereke amahanga, bababwira ati natwe dufite imbaraga. Ongeraho ngo reka ndangize minister, reka ndangize ndarangije. Yuvuze ngo bashinge local authorities, biga utari umuntu mushyashya cyangwa yagira ngo ntazo batangiye gushinga. Ndabigeraho minister, imbabarira rwose ibyo mpa ivuga ndabizi. Local authorities bizoba bishingiye ku bintu bibiri. Either bazoba baje kugira ngo bereke amahanga yuko nabo. Minister urukunyumva? Ndakumva neza. Fidel urukunyumva? Njewe ndakumva neza cyane. Fidel ari kuvuga cyane, ndakumva. Ari gutanga ibiganiro byiza cyane. Fidel ntago ndi kukumva, sa numanukaho gato ko nanjye nkeneye kubyumva. Harakora nshaka kumwunganiraho, yaravuze ngo bagomba gushinga local authorities. Ariko bumumanuye wongera umuzamure. Yes, ariko uzamuka cyangwa inzego zibanze ndabatereka mwongero gatoya. Abikoresheje muri expression, umuntu mushyashya uri hano yagira ngo M23 ntago yabitangiye. Yabitangiye muri za Bunagana, muri territoire y'Ucuru hose bashizeho inzego zibanze, ahubwo wenda yaba ati bakomeza gushyira kubaka inzego zibanze mu mujyi wa Goma mu gihe bamaze kwifata. Nicyo ndagira mwunganireho kuko kuri expression yarakoresheje, ngira ngo wenda umuntu mushyashya utazi imiterere y'ubuyobozi bwa M23 kuri iki gihe n'ubuyobozi bwayo uko byaba bihagaze. Fidel n'ubwo no wakomereza ubu nyine baranumva, abatanumvaga noneho muhire uramwumva neza. Merci beaucoup. Reka nkomeze. No, minister, ntabwo ari ukuvuga ngo navuze ibingibi byirengagije ko ndabizi ko bashinze abahagararira Bunagana, za Kicanga n'ahandi hose tukonsoma. Ndaza kugeruka ku mpamvu mpanija kuvugira ijambo. Ni ukuvuga ngo gushinga local
authority cyangwa governance, uburyo bwose bwo kuyobora. Nari mbivuze ngo ni mu buryo mu bundi bibiri. Barashobora kuba bavuze ngo reka dufate Goma juste kugira ngo twerekane amahanga yose n'abariya bose baturwanya yuko natwe turi abantu, yuko na nyina wunda byara umuhungu, ariko bakayifata nk'uko babifashe muri 2012-13 bamara bagasura bakayivamo. Ariko nimba bagiye gufata ahantu nk'uko n'ubundi bazoguma za Kicanga na zabonagana, nukuba bagomba gushinga local authorities kuko bayishinze muri Bunagana, bayishinze n'ahandi hose muri Rucuru na za Kicanga n'ahandi. Impamvu za local authorities ndazishira muri pwe zigera kuri zibiri. Ni ikintu bavuze hano haruguru. Mumenye kuko ubutegetsi bwa Kisekedi bwadose bwahaye abaturage bose, abantu badafite formation militaire, babahaye imbunda. Nukuvuga ngo umuntu wese wavuze ngo ndashaka kurwanira igihugu n'uryo ukeneye kuba yotunga imbunda yo kugira ngo aziba abaturage, ubu nyine arayitunze. Iyo bashizeho local authorities nukuvuga ngo izokora iki? Izobanza icyambere bari abantu bita bazalendo bazashakishwa, yuko abantu bose bazamenya yuko ninde wari utunze umuzalendo, ninde utunze imbunda. Icyakabiri, imbunda ntibazapfa kuzikura mu bantu ngo nuko bagomba kuja gusaka nkuko mwene data yabivuze hariya. Gusaka rwose bosanga barimze imyobo, barashizeho sima, nta muntu uzomenagura amasima. Ariko gukuraho imbunda mu baturage ni ideology, ni ikintu bashira mu bantu bakabwira abantu ubundi bakora iki. Ni 1+2, uzana imbunda imwe tuguheza $200 cyangwa $300 cyangwa $500. Bazikura mu baturage, nta mbunda zavuze, nta masasu yavuze. Iyo hariho local government nziza yashizeho system nziza, irashobora gukuraho ziriya mbunda, abaturage muri uriya muji bakagira amahoro. Icyakabiri nuko agomba kubaho patrol nziza itari ya yindi yo gutoteza abaturage, yitwa yuko bazalendo bari hariya mu muji basekiriza umuji, ariko arabo ko pressing umututsi yasohoka mu ijoro bakamufata bakavuga yuko hayavugana na M23. Abandi nabo nabaheminjirirwa, bahebamena amazu yabo, bazi ngo umuntu agira shop, uyu muntu agira boutique, bakamumena bakamwiba amafaranga. No, hazaboho ibintu bya security byiza bizobe bonera abaturage bose, babakureho imbunda mu buryo bwo kubabwira ati nimuze uzozana imbunda imwe tuzomuha $200, bashake budget izobakuraho imbunda hatavuze isasu nimwe. Murakoze. Murakoze cyane. Muri bamwumvaga hose ashobora kuba atari Bosco, nduva afata umwanya kandi tugashimira ibitekerezo cyane. None se agiye he man? Fidel yashoje kandi yatanze ibitekerezo biryoshye cyane mu buryo buri professionnel. Ariko asoje vuba. Ariko yavuze ko ari aha ngaha yakongera kuza gufata undi mwanya. Okay, ntari. Reka twakire Bosco. Nyuma ya Bosco dushobora no gufashiraho yuko turambiwe ishyamba, ni indirimbo y'umugore dukunda cyane Rukundo Agnes, kugira ngo tuze gufata ku mazi, ndetse n'abari muri space tubaho umwanya wo gufata ku mazi. Bosco ntago tukumva. Bosco wabumva neza? Reka Bosco nabonye uri Masisi, menya network z'Imasisi zitari gukora. Bosco ntabwo tumwumva. Yaragize ibibazo byinshi cyane aho yari. Bosco bizagusaba kuvuga ugarutse Canada nta kundi kuko Imasisi ntari ziri. Ni BNB ni BM yari ibibazo guys. Bosco ntabwo tumwumva. Reka naba ndi kuvuga navuga kuri kubyo Fidel yavugaga bya M23 byo kuvuga ngo kuzana inzego z'umutekano, ngo kuzana ngo local authorities ngo mu mujyi wa